I poslije danas ćemo igrati Minecraft na jednom serveru, igrat ćemo Ski PvP, I na ovaj server imam puno hakera, tako da vam ne bih preporučio da igrate njemu, ali okej, šta se radi, šta se može, može se. Šta se može, može. Eto, o tome vam pričam. Da, o tome vam pričam. Ne možete ni da skočite, tako da... Inače ljudi, možete da skočite i ovdje, a znači, ne, ovdje i sa one tamo strane. Sada... Ovdje uvijek skaču, pa ja skačem tamo. Sve jedno tako. Eto, vidite o čemu pričam. Znači ovdje nema nikoga, ali... Bam! Bam! Svidjeli? A, neko me skinuo, ne znam ko. Da li za mene, ne verujem. Opsa! A taj! O, to ja nešto imao. Znači, nešto... Gledaj ko mi poveća miš. Brzo mi ide miš, ne mogu da se fokusiram. Dobre sad, može. Aj tako. Malo brži, to mi treba. Tako. Još malkice. Tako, može. Idemo sada. Fuck. Šta je ovo da mogu da izađe, da mogu da verujem, znači... Idemo opet. Znači ljudi, imam predobru grafičku i to imam 31... Jao, Sljedeći put ima skočimo na onaj drugi. Ali stvarno ima hakera, a i dajemo likova previše, ne može da izađete, pogrešta ih. Mi smo oni početnici, ne mogu baš da izađu. To je ja sam dajmo lika. Ajde sad da krenemo malo potragu. Ima ovdje neka ruta, što vidim što ima baš. Ja mislim da ovdje Apple ima. Golden Apple, ili Apple. Evo, treba ćemo Apple. Ja, dobre. Inače, ja mislim da tamo ima... Ne znam će se... Jao, šta ima tu beše? Iron Boots, vajda. Nisam siguran, ali mislim da ima to. Jeste. Znači, imamo Iron Boots. Inače, ja znam full iron rutu. Hop. A ako hoćete možemo danas da radimo challenge full diamond. Znači, ipak ćemo da radimo full diamond. Evo, kad skupimo full diamond, završavamo epizodu. Može tako, eto. I onda ćemo još malkice se divimo. Za full diamond. Ali nećemo ovdje u centru, pošto tu mogu da mu obidajmo likovi isprave. Tako da idemo. A taj bre! Molite se Bogu da ne crknem. Daj! Šta je ovo? Vidite o čemu pričam. Znači, dajemo likovi su svuda. I ne može lijepo se igra na ovom serveru, tako da bi vam preporučio jedan server, to je Minecraft Zoker. To je najbolji server Sky PvP-a, koji sam ja ikad igrao u životu, ali... Zbog mog druga su me banovali i ne mogu više da igram na njemu. IP su mi banovali. A sam noob. What? Ti mene zezaš. Zezaš me. Gdje je sad perica? Sam ubio? Evo ga bre. Idemo. Ljudi, ubili smo ga. To. Ako je cheater, vratit će se. Nije cheater. Inače ovdje ima Diamond Chestplate valjda. Ja mislim da je ovdje Diamond Chestplate ovdje unutra. Mislim. Tako da. Jeste. Evo ga. Inače ljudi, našli smo Diamond Chestplate.
Idemo dalje. Možemo mi to, hops. Inače, IP od servera će biti u deskripciji. Tako da, možete igrati njemu. Idemo. Ovdje su dajemo patofne, kod nas. Ja mislim tamo ima jedan dobar mač. Mislim da ima dobar mač, ne znam baš. Ops, up, ne! What? Pa sam ljudi! Ne, moram opet idemo, ne vezi. Idemo opet, kako sam ubarao. Ovdje me reći. Pazi vam cijenu. Oh fuck, krenuo sam pogrešan pravac. Evo ga dajmo, ne dajmo mač. Sranje. Čekaj kako sam ovim koja ima jačina. Usao, brenki 3, okej. Idemo opet podajmo mačeve. Ovo mora da uzme. Znači to će mi trebati. Za te diamond, za ovaj full diamond, za diamond mač koji je, ja mislim, enchantovano fire respect na njemu. Mislim da je fire respect, ali ne znam baš. Bane, Idemo. Op, to. Okej. Idemo sad na ovu rutu, op. Ne, hop, okej. Evo opet smo tu da smo pali, to jest nismo još ovo. To je ovdje. Idemo, ops. Evo, ovdje smo pali, mislim. Jesu ovdje. Sad ne znam gdje se baš to nalazi. Mislim da je nekoj kućici, samo ne znam gdje je prolaz za tu kućicu. Ne znam gdje je, kućica. Sad, kuda, ovdje može. Aka. Sad treba popiti pitak. I ulazimo. Aka. Yeah, bitches. Tako se radi, yes. Ajmo, idemo opet gore. I ljudi, ovako smo obučeni. Tako, idemo sada po još Legends i oh fuck. Oh fuck. Dobro, ja mislim, dobio sam nešto, ali nisam ništa. Inače idem dalje. Ko ima keyplayerstvo? Inače ako sad padnem, znači ja sam baksus. Ali treba mi neka bolja hrana, ove kolačiće. To. Vidiš šta sam dobio. Idemo ljudi po još dobro. Idemo po ove leggings i ovo, oh fuck, samo da nas ne vidim tamo lika. Leggings i po helmet, da. Helmet, ja, gdje je sad to? Mislim, baš ne znam gdje je helmet. Helmet. I sad se spika. Sjetio sam se, helmet je, ja mislim tamo na onom ostrovu, a Legends su ovdje. I fishing je tu. Oh shit. Beži. Dobre, inače nisam... Idemo sad, nećemo full diamond challenge, nego ćemo samo se fajtati. Mislim, ono, ne sa diamond likovima, ali ćemo da se fajtamo. Evo se, naprimjer, s ovakvim. Ne s takvim! Evo ovakvim. Vidite kakav
kakav haker. Znači zato vam kažem nemojte da igrate na ovaj server. Pošto ja imam ubistvo 152, smrti 310, a 424 sam preživeo. Mogu da gubim strelom. Fuck. Baš živio. Jo! Oh fuck. Oh my god, šta sam ti ja pa me juriš, ja. Opsa. Ajde bre, ja sam... Ok, ne vrimi. Ima sreće. Da mačevi. Fuck, bežim. Oh, fuck. Ok, uzeli smo ovo i bežimo sad. Bolje da si skočio mali. Ma žabe ja lupam, šta će mi ovo uopšte. Fuck. Skio sam ga. Nugati. Jo, kako... Fuck, tako mi gađa. Ajde bre, bež! Ti ćeš mene pogodiš. Pa! Ćao. Bye. Jo, kako se mi pogodio. Ali to se ne može kao kill. Šteta. Ajde bre, da ste. Daš makicake. Kako mi gađa. Bye. Ok. Više nisam u borbi. Tako kažeš. Kakav show. Inače ljudi, sljedeći put kad umremo, to je kraj epizode. Ima jao fight. Despo. Sinovi. Nećeš ti meni pobeć. Nećeš mi pobeć. Ops. Lagano malo. Idem joj back. Evo ga, odlagano. Fuck, nekom skinu. Fuck.
I ljudi, to je bilo to za epizodu. Nadam se da ste uživali i do sljedeće epizode.